ni inkuru itari nziza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ikaba inkuru nziza ku mutwe wa M23 uharanira uburenganzira bwabo bwo gusubira ku butaka bwabo gakondo babujijwe mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Epfo ndetse n'iya Ruguru. Nyuma y'igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganye n'uyu mutwe, yakomeje gukubitwa inshuro n'uyu mutwe, bituma itangira kwitabaza ibihugu by'amahanga ndetse ikagenda yitwaza ko u Rwanda arirwo rushyigikiye uyu mutwe, ndetse rukaba rwihishe inyuma yo gufata iki gihugu mu duce dutandukanye rukurikiyeho amabuye y'agaciro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje ijya hirya no hirya mu bihugu bikomakomeye ndetse n'imiryango ikomeye isabira u Rwanda ibihano, ikavuga ko u Rwanda arirwo rukomeje guteza ibibazo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Rwageze ku bihugu bikomeye nka Amerika, Canada, Ubufaransa, Belgique, Germany, Moldova ndetse n'ibindi byinshi. Bimwe muri byo byafatiye n'u Rwanda ibihano birimo Canada, Bwongereza ndetse n'Ububiligi. Ibindi nabyo bigenda bibihakana, ariko inyungu zabo muri nyirizina zikaba ari amabuye y'agaciro aherereye muri kiriya gihugu. Kuko unarebye mu buzima busanzwe, agaciro ndetse n'ibyo ibihugu bikoresha mu y'agaciro ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugiye gutondeka ibihugu byaza imbere mu gutwara ayo mabuye nk'uko binavugwa, u Rwanda rwaza ku mwanya wa kure niyo byaba ari ukuri ko ruramuka ruyakurayo. Muri ibyo bihugu rero ntago Leta Zunze Ubumwe zasigaye, kuko zanafatiye u Rwanda ibihano binyuze mu muyobozi umwe ari we Leteyade James Kabarebe, akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga akaba ashinzwe akarere k'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye muri iki kibazo, ndetse Kongo ariyo yabigizemo imbaraga nyinshi. Kongo ikabasaba ubufasha mu bya gisirikare, ubutasi ndetse no kubaha ibitwaro bikomakomeye byo guhangamura u Rwanda. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikitwaza amabuye y'agaciro ari muri iki gihugu, ibabwira ko bazaza bagatera ibirindiro muri burasirazuba bw'iki gihugu ndetse bakicukura amabuye uko bashaka. Inkuru iramutse rero uyu munsi yaciye igikuba muri Kongo Kinshasa, nuko iki gihugu giyobowe na Perezida Donald Trump cyatangaje ko kitakwivanga mu ntambara za Kongo, nacyo gihanganye no kubaka igihugu cyabo. Ibi bintu n'ubundi ntawashidikanya ko byagizwemo ingaruka ndetse n'imbaraga n'abakomeye bo mu bihugu bigiye bikomeye, cyane cyane biriya byavuze ko bifatira u Rwanda ibihano. Murabizi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashishije abacanshuro bo muri Romania, yifashisha ingabo za SADC birananirana, yifashisha ingabo z'Abarundi birananirana, yifatanya na FDLR birananirana, ariko M23 Uwiteka akomeza kwihagararaho, irabahangamura. Buriya iyo urwanira ukuri ashyigikirwa, ubona imbaraga uratsinda. Ese nyuma y'ibi Kongo irerekeza mu kihe gihugu? No kugomeza tugategereza tugakurikiranira hafi. Bagenzi banjye, inshuti zanjye, ndabashimiye mwakoze subscribe kuri Oparion TV. Namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora mukanshyigikira, tugakomeza tukabana mu muryango wa Oparion TV ubagezaho amakuru agezweho kandi y'ingirakamaro.